Yes, munyemera amakuru yacu tuyahere hano mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yavuze ko Afurika yagaragaje ko hari byinshi ishoboye kwigezaho ubwayo, bityo hakwiye guhagarara amagambo gusa, ahubwo hagashyirwa mu bikorwa ibiba byatangajwe. Naho Minisiteri y'Ubuzima Minisante yatangaje ko abantu bose bari barwaye icyorezo cya Marburg bakize, ndetse mu cyumweru gishize nta muntu n'umwe wigeze acyandura. Mu mahanga yuko muri Uganda, Pastor Rufus Amako ku myaka 54 yakoze ikizamini gisoza amashuri abanza. Ibi bikaba byavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga. Naho mu gihugu cya Ukraine cyashikirijwe imibiri y'abasirikare 563 baguye ku rugamba mu gihe cy'intambara. Ibi bikaba byongeye gutuma habaho kwiyongera kw'amakimbirane n'umubano udahwitse hagati y'ibihugu byombi. Munyemerere duhere kuri iyi nkuru. Umukuru w'igihugu Paul Kagame ubwo yafunguraga ku mugaragaro inama ya Youth Connect 2024 yagaragaje ko Afurika ifite ibyo ikeneye byose kugira ngo ibashe kugeraho abayituye bifuza, ndetse kandi ko kutabigeraho bakwiye kwigaya. Iyi nama kandi ikaba yaritabiriye n'abaminisitiri mu bihugu bitandukanye bya Afurika, barwiyemezamirimo b'urubyiruko, abanyeshuri muri za kaminuza n'abahagarariye abandi mu byiciro bitandukanye by'urubyiruko. Naho muri Uganda, Pastor Rufus Amako yakoze ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza ku myaka 54 y'amavuko. Ari kumwe n'abanyeshuri bagenzi be, yabanje kubasenyera mbere yo gutangira ikizamini, maze bivugisha benshi mu babonye ayo mashusho ye ku mbuga nkoranyambaga. Hari hashize imyaka 43 Pastor Rufus ataye ishuri kubera impamvu nyinshi zitandukanye, ariko ngo yagaragaje ko yishimye cyane kuba ashoboye kugaruka mu shuri no gukora ikizamini cya leta mu shuri ribanza rya Aya Primary School mu gace ka Aru aho muri Uganda. Uyu Pastor Rufus afite imyaka isaga 20 y'uburambe mu kubwiriza ijambo ry'Imana, kuko mu gihe yari yararetse ishuri yaje kujya mu byo kwigisha ijambo ry'Imana. Mu bagize icyo bavuga kuri Pastor Rufus ku mbuga nkoranyambaga bagize bati: ndakwifuriza amahirwe masa kandi Imana iguhindurira inzozi zawe zibimamo mu izina rya Yesu Kristo. Undi we yagize ati: ndakwishimiye rwose Rufus, kuko uburezi nta myaka ntarengwa bugira. Tuve muri Uganda twerekeza muri Ukraine, aho iki gihugu cyakiriye imibiri y'abasirikare 563 baguye ku rugamba rumaze igihe rushamiranye. Aya makuru yatangajwe n'igihugu cya Ukraine, gusa nicyagaragaje niba habayeho kumvikana cyangwa se habayeho indi ngurane. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa dukesha iyi nkuru byavuze ko muri iyi mibiri yoherejwe muri Ukraine harimo iyakuwe ku rugamba aho abasirikare baguye, ndetse hakaba n'abandi bari barajyanwe mu buruhukiro bwo mu bitaro by'Uburusiya. Ku rundi ruhande ariko perezida wa Ukraine yavuze ko hari abasirikare 11,000 bavuye muri Korea ya ruguru bagiye kunganira igihugu cy'Uburusiya. Akongeraho ko bamwe muri bo bamaze gusogongera ku muriro w'ingabo za Ukraine. Cyakora aya makuru y'abanyakoreya b'abacanshuro bagiye kunganira Uburusiya ku rugamba, nta muyobozi n'umwe w'Uburusiya wigeze yemeza cyangwa ngo ayahakane. Aya makuru yarayobowe na Bosaini Official, akabagizwaho na John Bosco.